wamubonye dore nguri arahagaze bro nk'ipoto ya rokorwasi nako yawase filmira igikobwa cyariceje gitegereza dongo ko asohoka dore ngiki akomana nyagasani icyamubwira ko amadongo n'ibivaze bijyana byose na amabumba urugo ngo rurwakirwa Come on, actor, let's play it again. Bari rwicaye rutangira kwibuka dongo kera bakira abana barakuranye na officer dongo afande dongo bakora muri ambassade yavuye iwabeje mundi. Kobwa gitangira kwibuka bigeze babyina na kamocerenge urumva hano bari barimo gukina iki urumva mabigibigi. Bakira abana kobwa atangira kwibuka bari kumwe wabo. I never saw my daddy or mommy since birth. Agahungu kabwira gakobwa wose nigeze mbona mama na papa kuva navuka. A lot of buddies at the training center. We're going to be soldiers to protect our country. Zaba umusirikare ngo ndinde igihugu. Me too, Arthur? Nanjye uzandinda gakobwa karibuka bari kumwe kera bwari ubwana. Ngomba gakobwa ngaka nibwo kagitangira kwibuka dongo. Ariko se dongo ntabwo yahise yihutira umukobwa ikiyebe cyamutumyeho cyitwa nde Mintagazi Mishima kureba Mintagazi afungiye yamutumyeho na ambasaderi wabimubwiye wumva amagambo katwumva icyo Mishima yamutumirijeho ibyo biranagwira niba ruko yagikubise simbizi niko uninyuka ndi shababa utekereze bararebanye shaho once said something about swords. Swords in this world. For commoners, nobles. Hari inkote eshatu. The commoners, inkota z'abaturage basanzwe, nobles. Abantu bihagazeho mbese mu bukungu ariko nobles. Abantu babize b'amashuri kandi bihagazeho. Kings. And the kings inkota z'abami. Oromuhanga sha. I know what I seem to you. You think I'm a crazy criminal. Ukeka ko ndumwicanyi atari. Heartless killer. Ukeka ko nta mutima ngira. Wrong. For I bear the king's sword. Was sent by God to cleanse this world of genda n'inkota y'umwami noherejwe n'Imana kugira ngo nzembe nakize iyi si yuzuyemo ibyaha na ruswa. Dore amagambo ngariya yiyanditse simbabeshya abazi gusoma mwabibonye. I was sent by God to cleanse the world of sin and corruption. Urumva? A true king's sword is never used to hurt or kill. Na mwami muzima ukoresha inkota mu kwica abantu nkawe wamushenze. A true king should rule with kindness and love. Umwami mwiza arayobora akayoborana urukundo ndetse n'umuneza n'urukundo. Jesus' teachings have made you soft-hearted, officer. Afandi. Let's just say my conscience doesn't bother me. Ko ibyo uvuze ntacyo bimpinduraho. So you think I take pleasure in what I do? Ukeka ko nezezwa no kwica se? Whenever someone dies, ukeka ko nishimiye umuntu apfuye? Not imagine the pain I feel whenever I kill others. Ntabwo uzi uburyo mbabara miyo nisha umuntu jewe. Ndabica nkababara buri uko ngiye kwica abantu nkababara. Mva ikigoryi. But I was chosen. Nahiswemo. Filmira. I was chosen cyahiswemo. Urumva? Ntabwo yitumye ahubwo yahiswemo. Urumva? To bear the cross of the sins of the world. Naje kugira ngo nikorere umusaraba w'ibyaha by'isi. To bear the cross of the sins of the world. Ikigabo kiri hano. So I have to fulfill my purpose. He was also lonely and misunderstood. Urabona na Hitler ntabwo bamusobanukiwe. Every great hero goes through the same experience. Intwari ntabwo bajya badusobanukirwa kugeza tumugeze ku munota wa nyuma, my friends. You're an insane egocentric maniac. Ahubwo uri umusazi bakujyana indera. Since your disillusionment, niba ari ukutekereza, join me and we can serve our divine purpose together. Reka dufatanye urugendo ruzima. Is that why you wanted to see me? Niyo mpamvu washaka kundeba ariko. Is that why you wanted to see me? Sorry. Yanga. Sense was wrong. I'm not interested. Wanyibeshyeho. Ntabwo nshaka ibyawe. Acaho. Officer Dong. Dongo. What I'm offering you may be your last chance to walk into the light. Ibyo ngwitishamo n'amahirwe yawe ya nyuma yo kugenda mu rumuri ndetse no mu mucyo w'Imana. Hallelujah. Dongo arahindukira. I always have walked in the light. Iteka nagenze mu rumuri n'umucyo. Kapfi. Igeze garakicaye muri gereza. Muri gasho. Santerare ya hehe. Sadizi dizi kenze. Urumva? Ntago nabivuga uko babivuga ha bashobora kunkurura ha kwa mubuga filmira. Aren't you? Dongo ngo yakono uko yakagarutse kuri embase kumba bakomando hafi ya bose barararana. Inshingano zabo za mbere no kurengera inyungu z'abaturage b'abashinwa muri iki gihugu. Ntabwo ari ibyo gusa. Abasore insingano zabo ni umutekano wa ambasade yabo ndetse n'abashinwa bari muri icyo gihugu.
bari barimo kunywa agakawa. Ambasaderi yagomba kubyuka muri icyo gitondo. Urumva ambasaderi ababwiye ko agiye kujya. Aba basore n'abarinzi be n'abasirikari. Urumva Wait. we dongo buretse asa Heard that your girlfriend was here yesterday. nane ejo hano hari agakobwa kari gahari. Kumbe bose ko ari abasirikare baba biyambariye amakoti. Barateka baramuseka shawu ngo agakobwa kari hano kaje kumusura ntabwo yabyitayeho. Arthur, listen. Asa nyumva dongo. Country's revolutions. Igihugu cyacu cyagize ibibazo urumva abantu kuba barahunze ntabwo babishakaga. Niba agakobwa muhuye rero kakagusaba ngo gasubirire mu wongere ugaya amahirwe ya nyuma. Amahirwe ya nyuma na nuza domporo yarabiririmbye. Bebeni nako. Bro, kaba bariri. Good morning. Ambasaderi yaraje. Ambasaderi kuza dore kuno bamwerekeza we. Abasirikare dore kuno bagenda bahita bakanura bakareba. Dudu yaraturuka Mr. Ambassador. Dore wabonye watumwe n'Imana muri gereza. Ambasaderi arimo kugenda. Dore watumwe n'Imana yewe. Sinzi ibyo arimo gushushanya none umenya bitumwe na Marika Gaburuyeri. Muri Ambassador abasore banza bakayinjiramo. Atagiye kureba hejuru abona Madusa arimo araguruka. Akura Ambassaderi amuza kujya mu modoka ko babayigiyemo. Kiraturika. Bitanye bari hafi. Ambassaderi bari bamuteze. Moto we! Kuri ambasade dongo bande dongo shanirwanya yarashye cyari mu giti cyero cyaranutse gwere ku ruhande yewe dongo dongo Dongarian Ambassaderi yewe bande dongo ofisa dongo gamba rwa usiko dongo kumbe bamurasha akaboko ntabwo bivuze ngo arava ku nambara umusirikare ngo nakuka ke kanyuma yagakoresha karasa duduyi yabonye duduyi arakadanga yewe dongo yewe ofisa dongo yewe bande dongo sadong yewe dongo Chuman chak Ipi kumenyo Na wayigwaw Urasuka byina ndomboro ya soro Ukurasuka byina ndomboro ya soro yewe pande dongo officer dongo bari bahanutse bombi dore ku gitaje nk'icyo kwa Rubangarasha nko kwa Rubangara kwa wabshenji we kumbe hari ikindi kije ozi yaragitaza gicaho bwa mbere ayo data we nyumugiye kura nano kanya gupfa ayo data we nyumugiye arakamishima Mimbi Yes, Mishima Mimbi Following the bombing of the Chinese embassy this morning, many other bombings occurred in different parts of the city soon afterwards. The government has recommended everyone should stay at home until the city... Ambasaderi y'Abashinwa yategetse ko buri muturage w'Umushinwa wese aguma mu rugo kubera ikibazo cy'Abashinwa ngo baje guhura n'ibibazo ahantu habo bose bacururiza muri Ravani yatangira guturika. Abashinwa ntabwo bongeye kusohoka.
kuva uriya mwambasaderi yananirwa kwicwa byamunanira ibye bikumwica, byatangiye gutega abashinwa bakorera bikatwika. Abashinwa ngaba batangira gufunga amaduka yabo, igihugu cyari kirimo imyigaragambyo. Bamagana abashinwa ngo babateye, abashinwa bari benshi muri harahiyeee. What the? Tammy, where are you going? Tammy, ugiye? I have to see Fart. Ugiye gushaka ritiri. You're staying right here. Guma hano we, niba udashaka ibyago. See him. Don't you know what's going on? You'll just end up getting attacked by the Lavernians. They wouldn't know the difference between a Chinese and a Japanese. That's the reason I have to close the door. Ravani, urabona ko ari igihugu kirimo imyigaragambyo nta keza karimo na gatoya. Ibiruta no kwaguma mu rugo ko n'ambasaderi yabivuze. Abashinwa barimo barabataka aho bajya hose. Agakobwa karanga kajya gushaka umugabo wako Dongo. Kivaze we, gisana. Tawa rero. 86 deaths and over 500 wounded. Hano haracyaturika buri hano uturiye umushinwa. Hari ikibazo. Abaturage barimo kwigaragambya, polisi yatangiye kubivangamo. Ni za revolution zari zirimo kuba ahantu henshi, impinduka. Impindura amatwara n'imyigaragambyo myinshi. Baraturika, aho umushinwa akorera hose araturika, barahiga abashinwa abaturage. Polisi yivanzemo guhagarika abantu. Hotera abandi kagakobwa bakabonye. Umukobwa baramubonye. Wa musaza yamubwiye ngo nasohoka, umukobwa abaturage byaramwanjamyesha. Kobwa bano wamusheze, mwaratwinjiriye ibishinwa sinzi cyabazanye, navayo wamusheje. Abaturitsaga mu mujyi, Mishima yari yategetse ngo baturitse buri duka ry'umushinwa kuko Mishima yari yananiwe. Abashinwa bahura n'ibibazo, polisi gongana n'abaturage barimo kurwana kwigaragambya. Polisi yakubitanye nabo. Agakobwa gakira gutyo bakijijwe na polisi, irimo guhondagurana n'abaturage, irimo kubakubita ibiboko byanyabyo. Nezi barimo gusubiza igihugu nyuma ngo barigaragambya. Bastard agenga sana nimbi gusa. Ubwo nuko kakize Papa Rudomo wabaje barangubise. Saya yarajya aricuma. Ibibazo byari byabaye, abantu zigaragambije ari nyinshi. Abateye amazi, heko mana kakazi nimekenya guhekenye. Ubwo yaragiye arisha ngo arebe ko bwakwira mugenzi aveyo. Barimo muhonza arimo gujya gushaka Dongo. Heko mana. Ko yakica atangira kwibuka ari kumwe na Dongo iwabo kera. Kabampereye ku kaku gatoyara. Dongo nawe aho yarari ntago yabyitayeho cyane, kumva agakobwa kiriwe kamushaka. Dongo ko aho yarari yiriwe we mu ntambara, agakobwa nako kiriwe mu myigaragambyo, barongeye barakubitana. Nako man, aho wanyeretse imbabazi.